ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SKTV News ꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯔꯇꯤꯁꯣꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचना आईटी लंबी परिंग लेबा लंका नागा खुलदा कुकी खुलाई पाइबा सिंग नोंमै कापसिलखरे नागा विलेज गार्ड सिंग हंदुना नोंमै कापदा कुकी खुलाई पाइबा मसीरे हारी कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोई की जुन तरा हुंदोई ngasi नुमित्ता कामेन लो की खुथोकनाबदा लैखिद्रबा थौबा तरा की मफमदा हाइकटले कतमदुना अहुमलक सुबनिंग सिंग थौरम पांगथोकरे अमसोंग येलो मिसिंग लांदारक्लिबा कुकी खुलाई पाइबा सिंग लाक्शिनबगी मुहूर्ता लेंगाक येलो फुरुप कन्ननबु होटनरिबा सिंग ऑनसिंदुना लेरे हाइना जेएफटी न मराल सिरकली मियामना पाउ संदुना पिजरी अमना अमदा ताइशिनबना लमदम असिदा तंगदु लैताबा पुरकपा ngamloi मपांगल कन्बा खुनाय अमा सेमगतनबगीदमक मनुंग हंजिनबा मीटिंग अमगा लोइनना थबक तौबा मथौ ताइ हाइना सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एंड कोर्टिसोरना फोंदोखरै वाफम सिंग असि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न सिलगा पांगथोकपा अहानबा डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज हौदोकपगी थौरमदा मार्कना फोंदोखिबने थौरम अदुदा जस्टिस एंड कोर्टिसोरना मखा ताना हाई मणिपुरना हौजिक मायोक नरगा चलिबा वाबा कया असि करिदगी थोरकलिबनो हाइबगी मतंगदा चिंग अमसुंग तमना लैरिबा मिपुंग खुदिंगमगना खंथबा चुमे खुनाय असिना हौजिक थिंगनरिबा वाबा मदि खुदोंचादबा कया असि कोकननबा मदि ताइशिनबगी लंबी थीननब होटनगदबनी लमदम असिदा थौदोक वाथोक अमा थोरकपा खुदिंगी सेंटर नत्रगा स्टेट लेंगाकता ताइनबगी महुत मनुंग हंजिनबा मीटिंग अमगा लोइनना खना नैनदुना वारिशन पुरकननब होटनबगी तंगाई फदबसु लೈ हाइके माकना मखा ताना फोंदोखिबदा लमदम असिदा सेंजा थुमजागी अचौबा सक्तम अमा तारिबा असिना खुनाय असिगी मसक थियनबगी मथक्ता लैरिबा इंस्टीट्यूशन सिंग मपांगल सोंथहले अमरोमदा हौजिक ओइरिबा तंगदु लैतादबगी फिबम असिनासु इंस्टीट्यूशन सिंगदा चैथेंग पीदुना मनिंग हन्ननबगी मचाक मसु ओइरि मसि पुमनमक सिंग असि ओइदुनासु साना खोनबगी लमदा नेशनल अमसु इंटरनेशनल की सानरोय क्या स्टेट असिदगी पुथोकपा ngamliba असि चौथोक चनिंगाइनि माकना मखा तारादुना लमदम असिदा लीगेल अमसुंग महि मसिंगी मपांगल कनबा इंस्टीट्यूशन सिंग लैबा मथौ ताइ लोइनना मणिपुरदा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अमा अथुबदा लिंगबगी ओइथोकपा लै हाइना सु महाकना मखा ताना फोंदुके many parts of the country. People ask me what is happening in Manipur. So if you have to explain, people don't know. 99% of the people outside India or Manipur do not know what is happening in Manipur except seeing that people are killing each other. And we can't live in a state of कुकी खुलाई पाइबा सिंगना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचना आईटी लंबी परिंग लैबा लंका तान्युलोंग नागा खुलदा नोंमै कापसिलक्तुना लंदारखरै नागा विलेज गार्ड सिंगा नोंमै कापनबदा कुकी खुलाई पाइबा मा लैखिद्रे हारि SKTV ना फंगबा पाउगी मतुंगिना थौदो असिंग असि अयुक पुंग 8 लोम तारकपा मतमदा थोखिबने हारि लंका नागा खुलगी खरा चलगा चिंगी सरुक्ता लैबा विलेजंग हारिबा मफम असिदा केम सादुना लैबा कुकी खुलाई पाइबा सिंग अदुना लंका नागा खुल तमना लाक्लगा नोंमै कापसिलदुना लंदारखिबने हारि थौदो अदुदा खुलंगाक्लिबा नागा विलेज गार्ड सिंगना खुद हंदुना मतम खरा नाकलनी की मरक्ता नोंमै कापनखि हाइरे थौदो अदुदा लंदाबा लाखिबा कुकी खुलाई पाइबा मा लैखिदबगा लोइनना अतोपा अहुमना अशोकपन नंखि हाइरे नागा विलेज गार्ड सिंगी माइकैदा अशोकपन मिसिमिना याउद्रबसु कुकी खुलाई पाइबा सिंग अदुना कापदा लबुक्ता लैबा इरोय अमका हुई अमगा सिखि हाइरे थौदो अदुगी पाउ फंगबगा मफम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स संसिंदुना हेना पामदबा थौदोक थोक्तनबा यंगसिनखि हाइरे अमरोमदा लंका तान्योलोंग विलेज अथॉरिटी न थादुरकिबा चेरोल अमदा ngasi ayuk pung 9:04 ताबा मतमदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा लंका नागा खुलदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुदा यावबा कुकी मलेंटेन की NFP की खुलाई पाइबा सिंगना नोंमै कापसिलक्तुना लंदारखि हाइना मराल सिरक्ले चेरोल असिना मखा तारादुना विलेजांग खुलदा सु ग्रुप तु यावबा KNFP अमसुंग सुदा यावदबा KNF ने लुनगी वे सोइदुना लैबनी हाइरबा बेस असि KNFP की होम सेक्रेटरी ना कमांड तौबने हाइरबा कुकी मलेटियन ग्रुप अनि असिना लंका नागा खुलदा ngasi अफबा मखल की नोंमै अमसुंग बॉम्ब सिजनदुना लंदारखिबने
Makatana IT lambi paring da laiba naga khulsingda landarakpa yabagi chingnaba lei hairi ngasigi thawdo adu da chenaba KNFP amasung KNF Nelungi militant sing masang khangdoktuna makhoigi mathakta chapchaba thabak lokhatpiu haina lengakta taksilakli Nakalammaromda Kangpopi District ki manungchana IT lambi paring da laiba langka naga khul manakta nongmai kapna bada kuki khulai pipe ama laikhidaba adubu yaningdaba phongdoktuna kuki CSO Kangpopi na National Highway number 2 da matam kaktaba economic blockade makha chathakre thasigi hauki batang mapanda Tamenglong District ki manungchana lasan kuki khullagi laikhidraba haugin lawungi hakchang asi faijang da laiba Maria Cemetery da leiron chankre leiron chanbegi thoramadu da sarugi akiba kuki CSO Kangpopi wangangloi janghaulun haukipna phongdokhibada thoklibi rang asida Kudong tiningai oiba kuki jogi mafam singda security force matik chana thamnana balengak taksilabsu thabak oina pangthokpada thinthaba asina hena mi simina thorak nambagi maram oihalle lengak da ningthina thabak paikhalak tabanina volunteer singna masamasagi kul ngak senana ba angam thogang lodun leidi laikhidraba haugin lowungi hakchang leiron chandriba fawba economic block chatharaki badung asi makhata na Kangpopi district ki manung chana langka liangmai naga khul manakta naga village guard ka khuthokna bada kuki kulai paiba miyoi ama laikhidaba du yaning da tuna lengang na kuki zomia mungak shen mangam daba dugi damak makata na matam kaktaba economic blockade chathana na ba Philip Lore haike masiga loina na kuki zomia gi athubada political solution purakadabani hainasu center lenga ki pungning chingsin ke Denial and deployment of security forces has compelled us to raise our own volunteers to be able to defend our land, our people, our villages, our homes, our children, and our mothers. It is therefore a resolute decision of the Kuki Zo people that the government or the security forces or any agency of the government should not be allowed to take any action against our village volunteers. If anything of such is taken out by the government or its agencies, the Kuki Zo people will strongly oppose any such moves. The Kuki Zo civil society organizations Kangpopi have resolved to call on an economic blockade, indefinite economic blockade, until our demands for safety and security of our people and villages are ensured and our people are secured. Amaromda Nagasigi King Tahaliban narco terrorist Kudima claim na Tharo Imadi Makogi Matakta Minung Siamata Tamloi Haina Western Command Naga Village Guard Kimaikai di Yakan Mua from Tamlakli Hidamasigi Matanga WCNVZ na Thadrok Pachirolamagi Matungina Kuki narco terrorist Kikangbu KNFP Masung Makogi proxy KNF Nelunda Nagagi Micham Singda Zatharakli Batong Singakan Mamung the Yaning Day Nagagi Miri Taruk Tamtina Hatokpagi Tong Adu Busuhak Chinalawi Amarom Dangasi Ayu Kangpopi District Kimanung Chenba Lanka Naga Village ta Chanariba KNFP na afaba makal gi khulai sinaduna etek chatharaki KNFP gi Home Secretary Jangboi Kipgen asi Kangpopi district ta leiba kuki terrorist sing unified commander ne magna Velaizang da leiba terror camp tagi thabak kaya pangthokli hoje terrorist sing na khutkan pangan na leiriba mafum asi Lasan Songpipung Balaizang Haimol amadi laloidani Aron atuki pau matung ina IT road ki nagyata khundaba nagagi khul singda etek chathragani haiba khang mangamle makoi sing adubu thengnana ba Western Command na sem saduna leire matam leiba kibik tai khoi gi khul amadi miyam ngak senduna leigani loinana nagagi micham miyam gi kheng ta haliba narco terrorist khudingmak lemna tharoi amadi makoi gi mathakta minung si thamloi haina cherolasina makhatari Nagagi Micham Taruk Fabada Yauba Mui Singamadi Makoibu Hatnanabi Yathang Pikiba KNFP gi Chairman Faduna Matik Saba Chairak Pikadabani Haina Joint Tribe Council JTC gi Convener Mera Chau Inkana Lengak the Taksin Kray Wafamasi Nagagi Micham Taruk Tamtina Hat Kibaga Mari Lena Lengak the Charter of Demand Pishin Magi Matangda Hotel Imphal the Pangtokpa Mifamamaga Mari Lena Magna Fondo Kibani Chinga Masung Tamdalaiva Yellow Mi Singi CSO Kunga Taruk Lom the Sarugyaraga Pangtokiba Mifamadu Loiraba Matunda Mera Chau Inkana Paumi Singh the High Nagana Fazilaga Tamla Kiba Kuki Mio Tara Maria do take the Kaitana Tado Kibani Adobu Kuki Singh the Fazilaga Tamkiba Nagamio Taru Adudi Masak Mabing Poba Kangmangam Loitaba Monda Tamtina Hat Laga Bora Kau the Yom Laga Kusinaraki Tong Aduki Matang the Lengak the Charter of Demand Sing Pishin and Sem Sare Loina Demand Sing Adu Fangriba Fawama Toina Kongjang Changshin Minana Bahina Suari Plominare
ngasi lawkiba warepsing adugi manungda naga taruk fabada yauba leilon baifegi kunja sing amadi makoi bo hatpada yauba KNFP gi Kedar Singh fagadabane loinana naga taruk adu bo hatna ba yathang pi kiba KNFP gi chairman su faduna cherak pi gedabane KNFP ga chanari ba su asi India lengak na handoktuna lalawlup asi terrorist organization amani haina lawthokadabane terrorist organization amagi chairman gi loina bina Manipur lengaki deputy chief minister gi from पाइबा हाइबसी मतिक चादे मरमदुना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेपचा किबगेन महाकी फमदगी लोकथोकदबनी हाइबा डिमांड सिंग असिदी अमरोमदा लैलोन वाइफाई खुलसी कुमजा लिसिंग अमगा चमापन कुंदा चही चामगी लीसोइना कुकी रेफ्यूजी सिंगदा कोनसा खुलना पीखिबने कुमजा लिसिंग अनि कुंदा चही चाम सुख्रबने मरमदुना कोनसा खुलगी जुरिडिक्शन गी मनुंगदा लैबा लैलोन वाइफाई दा मियो एमत लैहंदबा मदी लैखिद्रबा नगा तरुकी इमुंग मनुंगी अपामा सिंगसु चार्टर ऑफ डिमांड दा हापना बखनगनी हाइनसु महाकना मखाताना फोंदुके नागानदी कुकी की तरामरी सी फजाना थंबीरगा एक तकायदना अखोई फंगहलब मतुंग कुकी नदी अखोइदा मुक्पिरखुदो अखोई नागा इसिनी नाउगी नी हाइना मोइना पुरखुदो असीब हक्सांग ओइना मरुसु करानो आइडेंटिफाई तौबदा लूरबा खोंगोप्तुगी फुरित्तुगी खरा आइडेंटिफाई तौबा ngambanaतना तौबा ngambagi शक्ति लैत्रे अदुगुमै फिबम पिरखुसिदा अखोइदी एक्सेप्ट तौबसी ngamdre अदुगी मतुगिना मदु एक्सेप्ट तौबा यानानबा अखोइना अमुक चार्टर ऑफ डिमांड्स अखोइना अमुक सेमे ngasi फाबदा चेनबा मी सिंगसी लैलोन बाइफेगी वुमेन सोसाइटी की मी सिंग अदुनी अदुगा मदुदा फाव हाइना पिरिबिसी लैलोन बाइफेगी सिप अदुन ऑर्डर पिबगी फाबनी अदुगा अमुक मदु फाबदा मणिपुर पुलिस की पुलिस पर्सनल सिंग यावरी मदुगुम मयाम अदु लोइना फाबी गदबनी हाइबसी अखोइगी डिमांड असो लमदम असिदा खुंदारिबा येलो फुरुप सिंग अमा तोइना पुनसिंदुना कुकी खुलाई पाइबा सिंगना चथरकलिबा लाना सि लोइसिनबा मथौ ताइ हाइना कबुई मदर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अतोंगपी कामैना फोंदुरकली कुकी खुलाई पाइबा सिंगना मिहातिना हातोक पिखरबा नगा तरुक मपुगी नाकता इंगना चिंगना लेरुनबा कबुई मदर्स एसोसिएशन मपुंग मोइबा थौदांग लौदुना मेजर खुलदा पांगथोकिबा मैराकटपगी थौरमना वाफम असि माकना फोंदोकिबने थौरमदुगा मरी लेना अतोंगपी कामैना हाई चही अहुम हेलबी इरांग असिदा मियोय क्या लेखिद्रे मदि लिसिंग हुमफुरोम न मसा मसागी मियुमदा चंगबा ngamdana लेरी मरक असिदा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना नगा सिंगी युम मै थाबना चिंगबा थौंग कया लेपतना चथरकली चरक असिदा था अमरोम कुकी सिंगना फाजिन किबा नगागी मियोय तरो असि बक्चांग ओइना पिरकलिबा असि थमोय शोकपा थौदोकनी अथोबदा इरांग असि लोइसिंदुना महौसागी तंगदु लैताबा फिबम हंजिलकननबा होनमिनसि हाइना माकना फोंदुके लैलोन वाइफाई कुकी खुलगी फादुना तमथीबा मोंगता हातोक पिखरबा नगागी मियोय तरुकी मफमदै काई खुमनबा उत्पोइना ngasi दना मंजूरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन सिलगा मैरा कटख्रे डीएम यूनिवर्सिटी की कैंपस मैरा खोंगचट अमा चलबा मतुंग कैंपस मनुंगदा लैबा दना मंजूरी की मितम ममांगदा मैरा कटके थरमदुगा मरी लैना डीएमयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट इरोम दिमोचा ना हाई तमथीरबा मिहाद अदुगी मतंगदा लेंगाकना अकन थबक लौखतुना मरा लैबा सिंग चेराक पिगदबने हौजिक लेंगाकना मिहाद असिगा मरी लैना लौखतलक्लिबा थबक थोरम सिंग असि पेनिंगाई ओइदि हाइना महाकना फोंदोकी जिल्लारong naga taruk terrorist in hakibagi mayokta ngasi danamaju university student union organize tawduna solidarity utpoina mokhoigi awabada su hoi university sigi chhatra singna supuna saruk yari habdo pongtok saboina hoina ngasi ken light vigil se pangthok sabani pongtok asi kuirak abana maram morakana aduki mati awaba sing kya amanange chhatra jingda maruoina ado matung tarakpada su asiumba yamna tamthiraba thodok asi thoktanaba paliba state amani both state amani central government asu tobirakani haina hoi chhatra singi maikei degi thajaba thamjari matung tarakpada haitare chhatra jingi oiba sidagi henba haidi nuaitaba thudu tholokpa taragadi chhatra jingneju pendabagi khulaung helakpana maram morakana hena kan khongjang changselakpusu changseloi haingai su leite ngasi lakpiriba khuding pusu danamaju university student ngi maikei degi kaithinu uchari स्टेट असिदा सथरिबा हिंसागी थौंग कयासिगी मथक्ता मितोकी मसिंग हेनगत हंदुना लमदम असिगी येलो फुरुप सिंग लाक्षिनना बखोनरकपनि हाइना सोशल एक्टिविस्ट निंगथेमचा सनायाई मना फोंदोख्रै वाफम असि कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोगी जुनगी तांग 13 थोखिबा खामेनलोक की खुथोकनबदा लैखिद्रबा थौबा तरागी अहुम सुबा निंगसिंग थौरमदा माकना फोंदोखिबनि इरमदम कनबलुप इकलना सिंधुना इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की नोंगसुम कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा थौरमदुदा खुंद्राकपा एसीगी एमएलए थोकसम लोकेश्वर लमला एसीगी एमएलए खुंगबान ताबम इबोमचा राज्य सभा की एमपी निंगथौ सनाजाव लैसेमबना खुराई एसीगी एमएलए लैसांगसेम सुसिंद्रो मदी इकल की प्रेसिडेंट एस इबोहन बिना अथोइबा मिथुंग सिंगोइना सरुक याके लोइनना लैखिद्रबा सिंगी मुंग मनु कोकोमी कैथल इमा लुपसिंग थवाई मिरेन
Taragi Jesu, folk somebody Amukogi Mutin Yauna Tongan Tongan Mama from the Gilakba, Maina Pai Bising Sarugyake, Tormaduda Ningtemcha, Sanaya Mana Fondo Kibada, Manipur Hosik Mayok Nariba, Todok Watok Singasi, Matam Sang na Ting na Kigani, Madam Aduna Kunda Minariba Yellow Furup Kuding Magna Mato in a Ting na Minabagitangai for the ballet, Kumzali Singani Kulum Dogi Megitang, Ahum Dagi. Midday Singna Landaduna Mihat Mipun Chataramba Dunga City Yellow Furup or River Tankul singing Matakta Musatarakli, Tawonga Si Manipur Chokot Taurang Tinta Handuna, Manipur Kunagi Yanglin Saru to Dignan of Hotnavani. Cookie Singna Lamdamasig Yellow Furup Sing, Tamtina Halaklibasi, Amok Hanapunba, Yaroi the Bafibam Amada Tambani, said Asida Hingsagi Tawong Sing Chatabagi Matakta, Mitop Kimasing Hengat and Duna Lamdam Asig Yellow Furup Sing, Lakshina Bohonarakli, Haiki. Census si Luxandana, census ki adong but general sing ado pumdo pum the day cookie masing say population say lak yang dram lak tara ma thoi di surane kra kra mon lak tara hong go yong hai lak tara ma thoi surge di mai di population ni ne gate lak tara ma ba de le mai di population say Akoi Tadano Gasam Taraga, Purvase Himbagi, Adum, but Tangai for the population growth at the Lagi, Akoi, Huntara Lane, Tangai for the population must sing, Akoi Sang say 2% of it, but the Akoi Simate was saying 1.7, 1.6, as you can tell what the population hangar level. Myanmar on the year with the day, I know Labor, Bangladesh from the year ahead of population sing, Manipur, Pusalaga, Nagavana, Sumagi, me must sing the Latin game, Aduga. Maitei na Saurana balance the way our population or Helaga. Maitei Singdagi, Matam Guidagi, Maitei Single political power or Chalaga cookie the pig. Kumzali Singani Kolumdogi Jungi Tang Trahum doing a Siginumid Asida Kameloki could talk never the Lake Trabatobatra, Dugi Manunda, Oksu, Ningtemsa, Kulagi, Yaukibamio, Hungima from the Hikat Lake Tam Cray. Nasiki Tormadu da Kameloki life land from the Lake Traboksu, Ningtemsa, Kulagi, Yumnam Surjit Kumar Maitei, Lasham Sures Maitei Madimoyang Tem, Heman Maitegi, Ningsing Furada, Laisukatunekai Kumnavudke. Tormadu the Sarugiakiba, social activist at Soibam Devena Haikibida, State Asida Vizepi Lengak. Lakibadagi Manipur si Saruk Ohum Tok na Tugai Bigi Pibam Madalairakli, Pali Balengak Asina, Matoning Tina, Taudabadagi Kuki Narco terroristing na, Micham Kaya Hatpamadi Yum May Tabana Chingmagi Tawong Kaya, Chatarak Padaki Tangai Fadana, Kulngak Tabayarak Tabamaramna, Nahasing Makutakulai Paikibane, Ningtina Lepak Ngakpangam Noy the boy Rabadi Hosik Lady MLA Masung Minister Pum number resign Tauduna, Lepak Ngakpangam Gadabano Balengak Amakalasi Hina Magna Fondoke. Amaramna Toramaduga Mari Lane political activist Sapum Kanglepal na Hai, Imalaipak Kidamang Tawai na Pontapi Bangamba Haibasi, Atoyba Mapok Amani Hai na Lobuyay, Tawai na Pontapi Bangamba Makay Lamdam Asigi Apun Basaktam, Ngak na ba Honakiba Tobasing, Asigi, Wari Singbulasi, Charol Surolda Kangalam si Hai na Mahakna Fongdoke. BJP Langak Lakpadagi, we Sana Lebak Manipuji, Machet Hum Topugi Pibam the Lere. Akoji Taina Ipai Pugi, Ingaktani, Ipai Pugi, Singlabi Idukarai the Satkare, Laki, Dilina Pamu Pamba, Lepulepa, Sigi Pibam Jituosi, Sana Lebak Manipuka Lajihajukti. Imalebak Manipukan bagi matam du yaure sing amadi tam haidana ani thokna India gi parliament da khaidok pirame aduni ngasi mayamna MLR ek LR ek kana ngasi hainari se matam du dagi Manipur je thugai bo horakrabane Manipur bu ching tam haidana khaidokna re je sok lising ma chamapan humfu da India gi parliament ta Manipur gi mute amakhaktang yauraga same gi ba ek kamane ba maduna Manipur je ching tam haidana ni je khaidor ine administration da amuk 1971 da Manipur gi Hills Area Committee na Article 370 gi C da hapchal leraga sing tamje mapung phana thugai gri ne ba Kumzali Singani Kolumdogi Jungi Tang Tara Tarukto Yumpok Nongsum Kamelokta Narco Terrorist Singa Lanting Nabada Laikitraba Kurai Kongpal Ningthobung Laikai Digi RK Prasanta Madi Laishram Narendra Tupaming Avai Nauki Ningsing Thormngasi Netazi Memorial Club Kurai Kongpal Thawandong na sinduna club asigi sanglen da pangtokre Tharamadu da club ki thawpuba sing amasung laikai marigi mera paibi laikai gi mioi sing amadi manung gi mioi sing na saruk yaki laikitrawani gi photo da lai sukatunai kai kumna bot ki saruk yaki ba sing na minute amatumin na leptuna wa basu fongdoke From Mamata observation Tauri, other the Hogitu, when it is a Marigina, Lapomalina, according to high observation, the Saugera, it was 3 have overflow Lucky
ꯊꯧꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 19ꯗ ꯂꯩꯂꯣꯟ ꯋꯥꯏꯐꯩꯗꯒꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ 12 ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯂꯒ 3 ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯄꯨ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯂꯝꯖꯤꯟꯂꯦꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ CLKꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ CLKꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯏꯕꯦꯍꯥꯏꯕꯤꯅ ꯈꯨꯗꯤꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2003ꯗꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯗꯁꯨ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯇ ꯇꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ, ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯅꯤ, ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ, ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯄꯪꯕ ꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇꯥꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯁ ꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ JFD ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯇꯤꯚ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ NPCMꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ, ꯋꯦꯁ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯍꯤꯜꯁ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन SDAC, ACMDO, SWYC यूथ्स पांगल ताबी, मैरापाइबी पांगल ताबी, ऑल मैरापाइबी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट न सिलगा पांगथोखिबनी। चिंग अमसुंग तमगी मियोय लिसिंग अनि हेनबना सरुग याकिबा मिफम अदुदा लुचिंगबा कुंथ्रारोमना मणिपुरगी हौजिक ओइरिबा पिबमगी मतांगदा वांगांखे। मिफम अदुदा जितेंद्र निंगोमबना फोंदोखिबदा लमदम असी येलो फुरुप नतबा अतोप्पा लेपाक्तगी नारोंदा चंगलखिबा मितोपसिंगना येलो मिसिंग नुंगसिबा ngamloi मितोपसिंग असिना सिंगसेप सादुना येलो मिसिंगी मरक्ता येंगथीनबा मदि मचेताना थुगाइदुना खुदोंग चाबा लौननबा होटनरी। थौओंग असी मखा ताना थोक्तनबा मितोप हाना खंदोक्लबा मतुंग स्टेट असिदा सेंसस की थबक चथबियु हाइना मियामना तक्सिनदुना लाक्ली। मितोपसिंगना मिचम फादुना हालक्लबा फावबा मखोइबा दुमक लेहनखिबा तारबदी येलो फुरुपसिंगी मराइबा करी ओइगदगी हाइबसे खोइ पुनमकना खंगफम थोपनी। मिचम हाटपदा चेनरिबा मियोइसिंग फादुना ngasi फावबा चैराक पीखिबा लेख्रबरा हाइबसी वाहंग अमा ओइरि। मणिपुर थोक्लिबा लान असिगी वारेसन पुरकपगी महुत CRPF की कोब्रा बटालियन ना इरांग लाक्सिनबा ngamgani हाइना खल्लिबा लेंगाक असिगी वाखलोन ngakतबा ngamde। लमदम असिदा नोंमा कांगदना मिचम मियाम हालक्लिबा कुकीला लौलोपसिंगा चनरिबा सु अथुबदा लौथोकदबनी। लोइनना येलहौ मिसिंग कन्ननबगीदमक लमदम असिदगी मितोपसिंग खंदोकननबा लेंगाक असिना थौरांग तौगदबनी हाइना महाकना मखाताना फोंदोखि। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना पीरकपा रिपोर्ट की मतुंग इन डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम सिंगना लॉ एंड ऑर्डर अकाइबा थोगनबा याबा मदी मियामगी पुंसी अमसुंग लंतुमदा अकाइबा पीरकपा याबा फिबम लेबदगी ngasiदगी मी सोकपा पनबा याबा खुसुकुलाई पुदुना चटपा अमसुंग मियोय 5 दगी हेना पुनबा यारोय हाइना अथिंग मथमख्रै। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
Bisnupur Puzai Langwam Nangasi Toki Border Gimatumina, District Asido Payaba Fibam Yenglaga, BNSS 2023 ki Section 163 Subsection 1 Gimatumina, Nasinumidang Puntareta Gimakataba order Matok to Bafauba, Mi Sokpapan Bayaba Kusukulai Puduna Chetpa Masumi Mangata Henapun Bayataba, Rally Mifam Wakat Mifam Sing Pang to Payari Heidi. Paugi marakta natin mabreak ang matang nominasi. Lalabati sumthokpa mosalabati nalanba mipum khudimaki haunasan aihak jeni khurai laibak sembada mipum khudimaksu saruk yamina si haituna pauseng khara puduna lakchari voter list singbo taseng tasengna thamnaba eligible oiba voter singdamal yauhannaba ECI na special intensive revision haibati SIR 2026 haure May ki tarik kuntra dagina June ki tarik kunipan phawbada BLO yumthong khutingi lakani makhoina piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu enumeration form submit tawidrabadi voter list da ming yarok loy akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawiyu I am in RU Shuti nataba numitshingda specialist amagi manakta chatpa matam sangdabara Haujikti Babina Hospital na tabak tauba lalolitik tauba madi tabak sin bamiyoy singidamag special weekend Sunday OPD clinic hangdok seri. Nomaijing khudingi adongi khudung chagadaba matam yengbiraga ayuki pung mapaldagi nungtilgi pung mari faubagi manungda medicine ENT cardiology urology gastroenterology PMR surgery chest medicine amadi pediatrics ki experience leiraba specialist sing tanabiyo. Subsidized tauba specialist consultation fee khangatlaba ahanba investigation amadi procedure da char taragi discount priority registration fast track appointment amadi mapam amattada tongan ba analayengi kudung jaba singi kanaba lobiyo adongi achinba matamda ayet papidana adongi hakchang fana thambiyo Babina Hospital gi special weekend Sunday OPD clinic ta linksin bidao appointment log nabagi damag amadi ahin buwapam singi damag 69093 90666 ta call tawirao mating leiba layeng fanghanjariba Babina Hospital hanadagi hena khudong chaba pizari Breaking batong na mayam mutaram nong sari makatama pau pizari Science graduate Mayuri Singh the wholesale drug license pina na bagi drug technical advisory body tape na tawrakiba proposal adu yaning da phongdok laduna Indian Pharmacist Association IPA Manipur state branch silaga wakat mifam chathakre kai sampal lemazam lekai community hall chathakiba wakat mifam adu da IPA Manipur state branch ki member amasung B farm tamliba Mayuri kyana sarugya ki DTF ki proposal amana drugs and cosmetic act 1945 ki rule 64B amasung 64C semdok tuna science graduate Mayuri Singh the wholesale drug license Paibagi ayaba piba madi Manipur State Pharmacy Council MSPC ki Mikhal Pangthok tana lam thamliba dubu yaning naba phongthok laduna wakat mifam adu chathakibani agenda anida chathakiba wakat mifam adu gamari leinduna State Drugs Control Administration gi drug inspector Yanglem Ronald na hai bachelor pharmacy tamlakpa Mayuri amaga science graduate amaga mana hanba haibasina hidak langthak sinari pamyamda khudongthiba kaya nanghanba yai ana laying haibasi hidak langthakna yanglen saru oiribani pharmacy singna miyamgi hakchal fana thamnana bohona bada choba thodang loribani nongmai maru amana panbada mi amasiba yaya dubu hidaki molecule aduna lan khibada mipum khudimak khudong thiba nangba yabagi oithokpa leibana technical B farm graduate amabu general science graduate amana mot sin haibasi maring marangba masung miyamgi hakchal da soibala kani maram aduna DTF ki khongthang asi handokadabani
Pharmacy Council of India ki sarokama oiriba Manipur Council asi mikhal pangthoktana leiri Manipur da pharmacy college tara hena leiriba sidagi mahiroi chatret ki mayada pass toriba si ki certificate piba yaw na thabak changbada matam thinta hananabagi khudongcha taba kaya mayok nare maram asina pangthoktana leiriba Manipur Pharmacy Council gi mikhal athubada pangthokpiu haina makna phongdoki technical over poti technical over miduna adu pahan view maduna public health sokani aina for protest tok jabani Manipur State Pharmacy Council lamalai council jigi election je sahi ama sure sahi muk sure election tok dana leba je machi aduna organization ji chalai bada khudong sadre aduna machi thuna tok dan view machi tok damna maram oidana pharmacy college tara adigi thole ba satre jigi magi laiba se kangaung na re amadi administration je phajana tawang ngamdre aduna athubda election toroga anova brand anova youngster me amala alaga health care service da akoi pharmacy ki contribution je phajana pibada athubda ngaman bi haiduna ai policy maker jingda khongtok chani Mahiroi singna ranwa pambai senaduna exam thabda pukning thogalamba invigilator amadi exam center ki OC cherak pibada natana exam center oriba college sing chahi ahum center pibadagi kakadabani haina desamgi secretary general thodam siamjaina taksilakle ngasi kaisampata leiba Democratic Students Alliance of Manipur gi office ta pangtokba paugi mifam amada thodam siamjaina hai ngarangdagi hoduna pangthok leba Manipur University na lawanda graduate ki BA BSc amadi BCom na chingba taruk suba semester ki exam asi kanglon chumna pangthok libra haina desamgi thomi singna koina chatuna yengsinke maduda Thobal district ki manung chana leiba Waikhomani Girls College amasong Thobal College amadi Kaching district ki oina Polsar College amasong Kha Manipur College ki center singna mairoi singna mobile phone shinaduna exam tharamma thengnaki Mairoi singna chathariba ranma thong adubu exam center singa sigi OC amasong invigilator singna pungning thogatpagi mong da leiramba thengnaki chatharam liba thong singa sina Manipur gi higher education gi fibam asi lekha tana manghan bada exam center singi OC amadi invigilator singsu saruk yari takpani maramaduna hariba college amadi mathong masakhang raba OC amadi invigilator sing maral gi matung ina chapchaba cherak piba khaknatana college sing asisu chahi ahum center kakadabane loina undergraduate ki exam pangthokli haiba fawba khangdaba higher education gi director amadi commissioner khudakta sindokadabani haina makna phongdoki Manipur University na lawba undergraduate ki coursing haibadi BA BSc BCom na chingba coursing ki 6th semester ki exam ngarangdagi hoduna pangthokli desam gi oiba tongan ba team sing semjeduna yengsin khongchat ama exam center sing adu da chacharui exam hall manung da exam gi damakta changaba mahiroi sing aduna masa gi oiba mobile sing adu adumuk puthokduna mobile sing du dagi question adu gi answer sing thira duna iba exam asida mobile phone gi mating na iba adu mafam du da exam adu conduct tongna bagi damakta soida ngam dana ba senariba invigilator amadi osina chingba sing adu karimta khangsin na du mawungda tumina leisinduna mahiroi sing aduna hattaba arana pambai sijinna rakon tamda pungning thogalamba thengnai mapalamda mahai tamoi mafam asida tamduna mafam asida ekoi gi oiba knowledge ki hub ama sagatani hadana khanjadana iramda masida mahai tamliba mahiroi singidi karisu na chungdana karisu khandana aran mamongda da chacharasanu chaning mamai kai da chalasanu lamjing laroi haiduna leithokliba higher education gi director amadi commissioner bu akoina hujik require ba phamase sintopiraga atopa Manipur gi education bu education system bu quality laiba education ama pukhalakpa ngamba atugumlaba misak amada hariba higher education gi director amadi commissioner gi phamase bibi habisi mari lenaba government gi maikaida desam gi maikaida gi thamjari sunu lo toroga Imphal tamna thorakpa truck amada khangaudana mai chaklakhrei fire service na matam chana kan mangam hori SKTV gi jiribam Paumina pirakpa paugi matungina thodo asinga se ayupung taret lom taba matamda thokibani driver promote means na thorakpa masagi truck registration number A01RC 7737 Jiribam district Ilengang Pupi check post yorom daida leiba National Highway 37 Imphal Jiribam lambi paringi mafum amada kamduna leiringaida khangaudana mai chak paurakhi hari thodo du ki pau fongbadagi Jiribam fire service ki team ama changsinduna mai kanbagi thabak chathaduna chauna amangata thoklamgadabadagi kan mangam hauki truck adu da purakpa polam kharadi maina chaki adum moinamak mi sokpa panbadi yaukide hari truck adu chaurakna tan kuntramari rongki oikitaba sunulot tawduna Imphal tamna lakhibani hairi
The Imphal Obstetric and Gynecology Society IOGS Kini Futare Chuba Foundation Digi Thormasi Noreo Sida Leiba Hotel Imphal Gi Sangai Hall Dangasi Pangtokre. Dr. Nipan the Lifetime Achievement Award Lantokto Kai Kumnabut Payana Pangtoki Bathormadu the Manipulangaki Health Services Ki Director Dr. N. Hemant Kumar Hai Vaccination Tauduna Cervical Cancer the Gingak Tunaba Pilot Program Mama House Health Department at Chathari Masagi Chahitara Marima Pumparaba Dubu Chahitara Manga Sutripanupi Macha Sing the Vaccine Sikapani Lengana Tamliba Pandamasi Fangana Bahiramasi Matanga Mipung Kuding Makta Kangana Bohona Minasi Madu Werabadi Program Si Makatana Paktok Pangam Haike Magna Makatara Duna State Asida Maternal and Child Health Kimatanga Kanarakpada IOGS Nathiram Bayaroi Society Asina Tampak Natana Chingi District Kimanung Hanjin Mama from Sing the Chatuna Miron Bi Mama di Pokadori Bangang Adugi Tamak Lori Bathodang Adugi Matik Chawi Masidas Natana Angang Unabagi Aruba case Singda Society Asina Thodang Loduna Mama Amadi Angangbu Asoangam Yohondana Bohonari Masidas Natana Medical Science Lakliba Home Basing a Siga Iroinana Specialist Kayabu Nintina Train Tori Haina Mark the Makatana Funduki. The CME program have improved skills across both the public and the private sectors. During difficult times, including the recent public health challenges, IOGS meeting step forward without hesitation. For that, Manipur is grateful. The road ahead asks more of us. The maternal mortality has declined, yet every preventable death is too many. The non-communicable diseases are now affecting pregnancy outcomes, and teenage pregnancies, infertility, and gynecological cancers need stronger community awareness. Manipur University Department Vocational Studies among Skill Development Asinura Thasi Hoki Batang Nipanagi Hoduna Numit Taruk ni Chupna Mastering the Art of Interview Skills type Wakalon the Chataraki ba workshop na Silation Cray Manipur University the Chataraki ba workshop adu Maruina Naha Mairi Sing the Communication Professionalism Employability Gimatang the Hena Wakalo Sing the Hena Pandam the Pangto Kibani workshop asagi banung sa academician trainer industry expert amasung career mentor sing the technical session sing the Wangang K Manipur University Department of Vocational Studies amasung Skill Development DVSSD na Vivigiri National Labor Institute amasung Labor amasung Employment Ministry ga kusam na duna Building Future Ready Youth in Manipur Mapping Skills Employment Entrepreneurship Pathway gimatangda nongmagyoy bu workshop mangarang Manipur University da bangthokray workshop asi maruoi na hojik oiriba thabak piba amasung phangmagi mawong matau Manipur amasung mapanlamda leiriba khudongchaba singi matangda mairoi singda ningthina wakhal losing leihanana mapandamda pangthok Hairi Masigi Matakta Nasing at Tabak Tobagi Masung Karamba Tabak Fangbagi Haibigi Malemgi Amadi Lamda Masigi Kaitel Lady Bafibam Singa Susil Hanana Mohona Bani Hairi Sirasina Tokli Bayranga Sida Missimina Kaya Riva Lantum Kaya Mangta Kiba Mioikia Lanjana Riva Sida Iranga Siloshina Navachap Java Tabak Paikat Pagimota Mikal Gibot Kombagimong the Nupi Sing the Lupali Sing Taraki Drama Toduna Lamdam Masigi Watok Sing Nathaina Pona Lady Haina Janata Party Manipur State Maral Shirakli Janata Party Manipur State Ki Maikati Fundura Kibda Warashan Purakuna Tangdulay Taba Hanjil Hanana Bokona Bagimingda Ahenba Security Force Pushlakuna Michamiam the Hena Kiba Pokale Mikap Mirau Kol Tanat Talaba Lamdam Asida Mikal Gidamak Rasnati Toduna Iche Chal Imai Idol Singbulu Pali Sing Taratra Piraga Mikal Gilang Taktuna Lamdam Sing Watok Sing Nathaina Batorang Libasi Lep Katabane Miamgi LUCHINGBI Riba Sing Kangsin Usinadan Topa Matam Natre Mikap Tok to Nairang Asia Tubadaloshin Gadabane Hairi Amaram the party Sigi Office Bearer Sing State President Dr. Kundrak Pongkan Bamaitena Taram Nokpagitoram Pangtokri World Blood Donors Day Amari Lane Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Yankay Mapansuba CRPF ki Battalion amadi CMC College of Nursing Koyenge ka kusam naraga IPB gitoram ama pangtokre RIMS ki Department of Transfusion Medicine amadi SBTC NHM Manipur na mating panglaka sin ki thoram adu awareness kam blood donation ki thoram adu da nupatara manga mani nupitra ma thoipu na miyoy kun gatru EPK malem ki thakta hayeng pangtok kada World Blood Donors Day gi mangoina na ngasi ki thoram masi pangtok loba bato hayeng so RIMS amadi janimsa Indian Red Cross Society Manipur State Branch Awareness kam blood donation ki thoram masi makhatana pangthokani hairi
Singzamai Kongbaro Talaiba Smile Transdental Clinic and Aesthetic Center na Vision Foundation School ka kusham na duna ngasi health awareness cum screening camp ama pangtukre haikak mapa lalaiba Vision Foundation School da pangtukiba camp aduda mahiroi cham yangkai rom na health screening tauke loina na mathau taba hidak langthak kaya su mahiroi singda lemna fangan ke camp aduda oral and maxillofacial surgeon Dr. Ketrimim Savani, periodontist and oral inflamatologist Dr. Maidina, Dr. Bebika amadi Dr. Lenina yauna atay health professional kaya su sarogyaki ke maduda mahiroi singda khudongchaba kaya fangan kiba dugidamag Vision Foundation School gi maikei digi thagat pa phongduke hianglam amasung wawagai AC gi manungdagi haukiba Housingnna tongan sinfam paituna Imphal gi mafum kayada laikhraba miyoi singamadi AC ani asida leiba miyoi kyana punsilaga sembai khoigi yaifalam jinglup chinga mathak Imphal na chahi asi class 10 amasung 12 ki exam singda mark wangna fangduna mai paglakpa AC ani asi gi mairoi singda manama thumyan thokre kumjali singa maga chamapan mari futra manga dagi horaga paring naina chatharakpa khongthang asi manung chana AC ani asi gi manung da leiba haibadi segmai jinggi nongpok thangba saru Davali High School lagi horaga hianglam wawagai kairak lamjau langmaidong thaunauzam yangdong elangkhang pokpi waikhong tokpaching na chingba phauduna manung da leiriba bosem amasung kosem na loba high school amasung higher secondary examination lising ani kunga tarukta grade amadi mark wangna fangduna mai paklaba mairoi singda mana pituna pukning thogatke Khongjom Bazar da leiba Southern Youth Incentive Association asinduna chahi asigi bosem amasung kosem na loba exam da chauna mai pakpa ngamlakraba Khongjom Circle gi manung da leiba mairoi sing taram na okre kungani thoi shuba taram nokpaki thorma du da ani suba se stombi amadi amubi memorial award singyan thoktuna mairoi sing mupukning thogat ke loina na MPSC na loba exam da Khongjom Circle lagi mai paklaklaba candidate sing su taram na okpa du da yauke Khongjom Bazar Community Hall da pangthokiba thorma du da Langathel Phundrai Samaram Sivanagar Khongjom Chingtham Sapam Tekcham Papal amasung Langthawal Khunau dagi bosem amadi kosem na loba exam singda mark wangna fangtuna mai paklaba mairoi singda Seis Tombi amasung Seis Amubi Memorial Award pituna pukning thogatke Hausia musanabagi pauda All Manipur Football Association Amphana senduna April 3 tagi Imphal gi mapal kangjebunga chathariba homphumanga suba Sir Churachan Singh KCSI CBE Memorial Football Tournament lisingani kunmanga kuntaruk kingasi sanaki batongan ba pre-quarter final match singda Eastern Sporting Union Wangkhai amadi Social Development Club samuro mai paktuna quarter final changkrei Babina Group na sponsor tawraga football team kungani pa na group ni pa na saruk yaduna chathariba football tournament asi kingasi ahanma ground da sanakiba pre-quarter final match sa Eastern Sporting Union ESU Wangkhai na Rising Athletic Union Rao Lariking Bam Laikai Bu Panjal Ani Sinoda Maithiba PK Ani Suba Ground ki pre-quarter final match amadana Social Development Club Samuro Masong Sagolban United Ani na match ki apiba matamna Panjal amamamdagi hena chanadabana penalty shootout Social Development Club Samuro na Sagolban United pu manga ahumta Maithiba PK District Youth Affairs and Sports Office Thobal Sindra Wangjing Dalaiba Kodompokpi Sports Complex at Satraki Bahumpunga Suba Thobal District Level Inter-School Subrato Mukherjee Football Tournament lisingani kun ngataruk asilotion kray Sahitara Tret amasung sahitara mga makhagi nupa machagi team singna saruk yaraga pangthokiba football tournament asida AZ Memorial Academy Charangpat na kangdup animaki champion oikray Mai paklaba team ani na humpumanga Suba State Level Inter-School Subrato Mukherjee Football Tournament lisingani kun ngataruk ta saruk yaragani Aikoigi umang yumnam khunau na sinduna Imphal scheme manung chana yumnam khunau ki playground da May kuntra dagi chathariba ni Raksuba State Level 9A side football tournament lisingani kun ngataruk kingasi sana ki batongan ma match sing Takhel FC PFA Wangoi amadi F4F yumnam khunau team sing mai pakrei Arambam luang khomba madi akoizam manilani na laikhidraba pokpi Arambam ongbi tamu laimagi mingda sponsor tawraga punna team nifuna group nipa na sarug yaduna group league versus chathariba tournament asi kingasi ahan ma ground gi sana ki link match ta Pandam FA Charangpat amadi LMYA awang lekin thabi team anina panjal amamamda chanaduna draw oike ani suba ground gi sanakiba league match sana FFT Hainopok amadi F4F yumnam kuno anina sanagadaba FFT team na lineup tawkidabana F4F na walk over funky ahum suba ground gi league sanakibadana khuman FA Laifam Kunau amadi Itomba FA Harauro anina panjal amamam chanaduna draw oike mari suba ground gi league
Sanakibadana Takel AFC na SRG Saumbung Mupanjalama Sinodamai Tiva PK, Manga Suba Ground Gilik Sanakibadana, PFA Wangoina HRC Hyang Tang Mupanjal Manga Sinoda Toike. Yumsarol Pangai na sponsor Toroga Imphal Apunma Football Club na sinduna PRYA Kunrakpang ground da chathariba PRYA Founders Football Tournament lisingani kunngataruki ngasi sanakiba league match singda CSC chanung amadi KFFA kontha lup mai pakrai Imphal district ki tongan football team singna saruk yaduna chathariba tournament asigi ngasi sanakiba hanba ground ge taratruk suba league match sa CSC chanungna SAK Yumnam Khuna Upanjal Mari ahum na maithiba PK ani suba ground ge sanakiba taratret suba league match na Kafa kontha ahalup na SSC Porompat Pupanjal ahum anida thoiki. Malaysia ki Kampardang asidagi haukiba Asia Triathlon Junior Cup 2026 sa India ki mutsinduna sarug yakiba Manipur dagi Triathlete telhaiba soramna Junior Men's da Mari Suba taraklay ngasi sanakiba dur India ki mutsinduna sanakiba Manipur dagi Triathlete telhaiba soramna Pung amaga minute ahum second yang khaiga nipanda panthung pham yoduna Mari Suba mafam kan mangam kibani Junior Men's kida Indonesia na ahanba Philippines na ni Suba masung mga suba na KSC na ahum suba taki Junior Women's na Russia na ahanba Indonesia na ni Suba Russia na ahum suba Korea na Mari Suba masung India ki Kertina mga suba taki Telaiba soram na may pakto na lam na masigi madilay pa kasi mingchat purak pada Triathlon Association of Manipur na thagat pa fong duraklay Aroy ba pausing mo kana pisari. Aman tay sinaban alam na masilatang dulay tawa purak pangamloy mapangal kan ba kunay magitamag manunghan din mamiting galoy tan at tabag tobot changi hay na Justice and Protection na fong dokray. Kangkupi District ki manungcha na IT lambi paring nalay balangka naga khulda kuki kulay paiba sing nanong may kap sila kray naga village guard sing na hando nanong may kap da kuki kulay paiba masire hari. Kumzali sing ani kulumdoy gi jun taraumdoy nga sige namita kameloki kutok na badalay kiraba thobo taragi mafam dai kalay katam duna ahum laksu baning sing thoram pang thokray. Masong Yellow missing na landarak liba kuki kulay paiba sing laksin magimota lengang na yellow furukan na nabuhon ariba sing daon sinda na lady hayna JFD na maral siraklay. Matang sa bulletin na solution jare Manipur miyang ipon sida khwaidigi na maroiba state asigi lepagasi ki madi malemgi pausing gida mga SKTV news po meeting tanto na lebyo krum jare